जोजलपा चिकपिन्ता लस्कुस्तु थुगुवाले ज्याजोस जी सुलेन्द्र साक्य दक्षिणापा थुगुवाले हाइलाइट्स। सरकार आर्थिक 2077-78 बजेट घोषणा नेपाल पिथङको नुगु नक्साजुल अन्तर्राष्ट्रियकरण धनुषाय जटही व खजुरी नाका अनिश्चितकालीन बन्द रुकुम पश्चिममा घटनाखे निवादुने प्रतिवेदन पितबिगु शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर धयादी आ नागरिक वर्गीकरण यागु नेपाल राजदूत डाक्टर अन्जान साकेत इजरायली हनेजा नेपाली सेना चीनियाके न्यानाकागु जोल स्वनिग थिएन सर्वोच्च अदालत लकडाउन ई ल्याचा मतैगु फैसला देय प्रधानमन्त्री आ जुयादी कवि खास भाषा आपन लोकवागु मेचोयादीमा कलाकार रत्न शमशेर थापा मन्त पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री धयादी भारत जलाखाला देय नीति तस्क खतरा जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केल G7 मुजाय प्रस्ताव नालामध्ये WHO नापय सकता स्वापु त्वाथल अमेरिका चीन थ सकल नागरिकता भारत पाके नीत सतल चीन ASP कजेकाय नीति भारतीय फाव बन्देले प्रतिबन्ध बेलायते मु राजनीतिक सल्लाहकार याके कोरोना भाइरस या खनेदत ची हङकङे तजिक बोजा एनफायर नाय शेर्पाय बिचास कचव T20 वर्ल्ड कप धेनेवाला जुई वा मजुई धैगु छ नेताजी बिचा हाइटी फुटबल महासंघे नाय निलम्बन बुखे दुसरे सरकार आर्थिक 2077-78 नीति झिम्पेङ्गु खर्ब नेपेङ्गु अर्ब व खुइ पेङ्गु कोतिया बजेट हगदु अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा वंगु बिहिबा वैगु दयनीति उगु बजेट घोषणा याना दिगु ख थो बजेट आ न्यानाचोंगु दयनीति हगु बजेट ल्याखे मुह ख थुगु इले सरकार झिन्यागु खर्ब व सुइनिगु अर्बय बजेट हगु ख खतिवडाया कथा थो मध्ये गुंगु खर्ब व पिचागु अर्ब चालु खर्च खसा सोंगु खर्ब अर्ब व न्यनिगु अर्ब पुँजीगत खर्च ख सरकार वित्त व्यवस्थापन लागि छगु खर्ब व नेजुगु अर्बय बजेट हगदु राजस्व पाखे चागु खर्ब चेगुंगु अर्ब व विदेशी अनुदान खुइगु अर्ब विदेशी ऋण निगु खर्ब व झिंगुंगु अर्ब व आन्तरिक ऋण पाखे निगु खर्ब व नियागु अर्ब चुलाकेगु सरकारी योजना दु बजेट स्वास्थ्य सेवा लिसे पूर्वाधार लागि विशेष ज्याजो लिसे योजना न हगदु कोरोना पनेगुली से कजे काय नीति सरकार थोया न्याय हगु राहत ज्याजोइत बजेट हे मदिक न्याका चुनेगु घोषणा न जुगदु कोरोना हुनी लजगा छकेला पिन्ता नसजोल इनेगु ज्याजो न्याकुगु सरकार औपचारिक लगाय जामिते त तलब बित व्यवसाय त छाप त्यासा बिगु घोषणा यागदु सरकार आख बने नीति बजेट अपेकुगु भौतिक पूर्वाधार नीति आ न्याचोंगु द हगु बजेट ल्याखे छुको पागदु थथे नुगु मत आयोजना देके कोचायकीगु लिसे नुगु न्याकीगु घोषणा यागु सरकार नुगु शहर देकीगु योजना यातना मदिक न्याकीगु जोगदु सरकार बजेटे छिन्सोता मुख दुथ्याका ज्याय घोषणा न यागदु सरकार लु डिजेल पेट्रोल व सुर्तिया जोलने कर लिसे भन्सार थकागदु कोरोना विरुद्ध न्योने नेचला JIP बाहेक सरकारी जाकमे भत्ता कोपागु लिसे वैगु श्रावण 1 गते निसे बियावयाचुंगु थिथि सरकारी भत्ता न कोपालीगु जोगदु अथे सरकार सांसद विकास कोष लागि वैगु द खुगु अर्ब व खुइगु कोति बजेट फ्यागदु तर मु प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लिसे राजनीतिक दल तेस महामारी जुया चोंगुली आ सांसद तेता देवा बि मजुगु धागु ख तर थुक्सी सांसद चुलाकी देवा धासा खुगु कोति कोकाया पेंगु कोति थेंगुकुदु अथे सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नीति निगु अर्ब व सुई खुगु कोति देवा फ्यागदु तर थौने सिबे थुक्सी छगु अर्ब व खुई सोंगु कोति मोख अथे सरकार आख बने ज्या चागु अर्ब बजेट थकागदु सरकार कोरोना महामारी हुने लिचो लागु जनजीवन लिसे व्यवसाय औपके नीति बजेट पाखे थिति राहत ज्याजोन हगदु अथे सरकार पर्यटन व्यवसाय नीति नियगु अर्बय कोष फलिस्था यागु घोषणा यागदु सरकार वैगु दय नीति सुई छगु व अफेका स्वास्थ्य बजेट थकागदु थुगुसी गुइगु अर्ब व खुइगुंगु कोति थेबा फ्यागदु तर संघ लिसे स्थानीय तगिस उनिपी लिसे स्वास्थ्य बजेट धासा सुइन हेगु अर्ब थकागदु सरकार वैगु दय नीति आन्तरिक ऋण थपुदी जग खर्च जुगु घोषणा यागदु अथे सरकार कोरोना भाइरस यात कजे कागु पनेगु व वासयाय नीति खुगु अर्ब बजेट फ्यागदु
सरकार राज्य कोष खर्च जुई कथ सुरक्षा मिलिसे राष्ट्र सेवक वस लाका हो मेमेगु जोन थने देखेको व्यवस्था यागु घोषणा यागुदो प्रधानमन्त्री लजगा ज्याजोइत तब्या यासे आ तसा न्युगु लखमेस त लजगा बिगु आजुलिसेया झिनछगु अर्ब हो खुइगु कोति थेवा फ्यागुदो अथे संघीय सरकार भूमि बैंकिया पलिस्थाई लागि न्यगु कोति थेवा शेयर लगानी यागु जोगुदो थथे सरकार वेगु निददुने सकल नेपामी पिन्था थेनी कथ नु कथ ऊर्जा अफेका यंकीगु घोषणा न यागुदो सरकार वेगु आर्थिक दे नेबो आर्थिक थाउनेगु ताकन यागुदो नेपाल पिथंगु नुगु नक्सायत कया भारत औपचारिक प्रतिक्रिया बिवहे काला पानी हो लिम्पुया धुराय विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण जोगुदो निगुली देश काला पानी लिसे चोया भूभाग तक थगु दावी या धुंका उगु विषय आ औपचारिक रूपे स्थापित जोगुदो थोयान भारत सीमा को दुगु ख सिद्धान्त नाराकासन नेपाया औपचारिक धिना मधुबले कचो जोगु लागा भारत थ यथे यासे वगु ख नेपाली पक्ष थिति औपचारिक दबली लिम्पुया धुराओ कालापानी विषय तसान सरकारी स्तरीय उगु भूभाग नेपाल जोगु धासे कूटनीतिक प्रस्ताव धासा महनी तर भारत थपिन्सहे कचो बोलुङ्गो धागो कालापानी हो लिम्पिया धुरा लाग्या चीन नाप निख्रस्या सम्झौता यात अनले कचो बोलाञ्चुङ्गु इले भारत नुगु नक्सा पिथन गनकी थोक कचो बोलुङ्गु विषय कूटनीतिक वार्ता तेगु भारत हे प्रस्ताव ख छखे कूटनीतिक खलाएको धाइम मेखे हेसना नक्सा नेपाल जमिन थगु नक्सा लागेको यात थो भारतीय बेइमानी ख धाथे धागु खसा भारत लिपुलेखे शतक उलेज्या मयागु खसा सायद नेपाल थति याक्न नक्सा पिथनी मुखजुई आ अन्तर्राष्ट्रिय स्तर याइगुली चोयात प्याचुने मागुदो भारत पाखे नेपामी पिन्त दुतिनीय नीति चाकुगु धनुषाया जटही हो खजुरी नाका शुक्रबार निसे अनिश्चितकालीन नीति बन्दयागु घोषणा जिल्ला प्रशासन ज्याको धनुषा कागुदो नेतुने मखना छमसिगु हुने स्थानीय प्रशासन सीमा नाका पाखे वेवने यागु ज्या पुंगहे बन्दयागु ख नेपाल भारत सीमावर्ती लागा नाका जुसै नेपाल दुतिनीय लागि सरकार फुक्क नाका चाकु सान धनुषाय नाका बन्दयागु ख भारत थास नेपाल दुतिनीपी आकाझाका अफया होबले प्रशासन धनुषाई निगुली नाका क्वारेन्टाइन लिसै मेगु व्यवस्थापन यानाजक हाक्न न्याकेको खन सिद्धता सीमा नाका बन्द जुइथुङका आ धनुषा जोपिनी महत्वरीय मु नाका भिट्ठा मोड हो सिराहाया माडर नाका तयत वेत धागुदु गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रुकुम पश्चिमिया चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 10 जुगु घटनाखे उच्च स्तरीय छानबिन समिति निवादुने प्रतिवेदन बिगु धागुदु गृह मन्त्रालय लिउ छान्जे नेतृत्व न्यामदुज दुथ्यागु छानबिन समिति सोंगुदु वंगु मंगलबार गृहमन्त्री निवादुने समिति प्रतिवेदन ललहाइको धयादिगु ख जाजर कोटिया निछददुम नवराज विकलेसे सो सिगु हो गुली तनाचोंगो घटना दुवाला दोषियात कारवाहीको थापा धयादिला नवराज थ झिन्चामा पास मिलिसे चौरजहारी चोंगु थ मथिनामी मिसाई छे उनी धुंका गामे चौपिस उमित दागु ख तर घटना त राजनीतिकरण या मुजुगु थापा धयादिला सांसद तेस वडा नाया हे नेतृत्व ला वागु हो स्यागु जा जुसाना आ वडा नाया त पुलिस तोति थुंगु खेन गृहमन्त्री याके लिस फंगु ख तर गृहमन्त्री थो विशेष छुन सुचमको धयादिला शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर विदेश ल्याहावैपी नागरिक या वर्गीकरण याना क्वारेन्टिने व्यवस्थापन यागु धयादिगुदु खाडी देशे जायनीति वनाचोपी नागरिक युरोप लिसे अमेरिका पाखे ल्याहावे मौदुपी नागरिक हो भारत पाखे ल्याहावैपी नागरिक या आर्थिक अवस्था हो क्षमता वर्गीकरण याना क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन या मागु मन्त्री मानन्धर धयादिला वयकल भारत नेपाल दुतिनीगु छु नाका क्वारेन्टाइन व्यवस्थापने समस्या खनेदुगु धासे सरकार मा कथय औफुकीगु ज्या यानाचोंगु धयादिला दे यंकया क्वारेन्टाइन अनुगमन हो औफुकीया लागि सरकार शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर हो स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावत यात भाला बिउगुदु
इजरायली नीति नेपाल राजदूत डाक्टर अन्जान साकियात द एम्बेसडर क्लब अफ इजरायल पाखे हंगुदु थुगु क्लबिया नेहनिकोगु स्वतन्त्रता दिवस लसता गोसागोगु ज्याझोले नेपाल राजदूत साकियात एम्बेसडर अफ द इयर 2019-20 घोषणा यागु ख गुइगुदेया राजदूत यात ल्युने लाकोसे उगु हनापाखे राजदूत साके सम्मानित जोया दिगु ख धागु खसा गुइगु देया राजदूत पिन्सा साकेत मत बिगु ख वेक डाक्टर साक्य थुगु हनापाखे सम्मानित जुयादिम एसियाली देया नापाम राजदूत जुयादी ज्याजो साक्य धयादी थुगु हनापाखे नेपाओ नेपामी तेत हनाबना यागुलिसे नेपामी व झिकु नेपाल छ धसकुकु कनादिला वेकल गुइगु देय राजदूत पे इजरायली सरकार वो अनिय जनता नाप अनदपि सकल नेपामी पिन्तन सुभाय देसाइ दिला जित अझ त ढंग भाला कोबिका बिगुदु लिसे जी फुचाको कथा नेपाय सफु बालागा तेगुजे नेपाली सेना चीन नप न्यानाकागो स्वास्थ्य जोना नेपाल एयरलाइन्स से जहाज वंगु बिहिबा सुथे ये थेंकवे थुंकुगुदु उगु जोल कायता छनु न्हेवजक चीनिया गोझाङ थेंकुख धा कथा दक्ले लिपांगु जहाजे थोजुगुदु सेना G2G प्रक्रिया पाखे चीन नप न्यागु स्वसो पिछगु टन स्वास्थ्य जोल मध्ये पिन्हेगु फुथिवो न्यागु टन जहाज वो मेगु जोल स्थल मार्ग पाखे वैगु योजना देगु ख थोया न्ह्यो वंगु ज्येष्ठ 6 गते चिन्चागु फुथि वो चेपिंगु टन स्वास्थ्य जोल जहाज वे थुंकुगुदु वंगु चैत्र 16 गते मन्त्री परिषदीय मुज्या G2G प्रक्रिया स्वास्थ्य जोल न्यागु भाला सेनायत बिगु कोचना कागु ख सर्वोच्च अदालत छुन मुद्दया म्याद हद म्याद व तारिख लिसय प्रक्रिया लागि लकडाउन या इ ल्यामखाइको फैसला जोगुदु छुदिन हो सर्वोच्च प्रशासनीय प्रतिवेदन वो अधिवक्ता टेकाराम भट्टराई लिसय पिस तगु रिटे फैसला यासे अदालतिया छिंगुम न्यायाधीश बृहद इजलास कानुनी ज्याखया छला बलाई नीति चैत्र 9 गते निसे लकडाउन जो छिया ल्याचा मतैगु धागु ख लकडाउन हुने हद म्याद वा तारिख लिसया मिति पुला वपिनिगो हके चाले थुंका सुइनु दुनी अदालत वसा म्याद पुलाउंगो नाला मकैगु न फैसला नेथना तगुदु लकडाउन हो चाला धासा उगु लाग्या चोपिनिगु जक हके सुइनु इ तसाजुइ कोरोना हुनी अदालते वे मफपिन्त इलेक्ट्रिक माध्यम फिरात पत्र उत्तर पत्र लिसया नेवे फैगु वो उमित इलेक्ट्रिक माध्यम हे म्याद बि फैगु व्यवस्था अदालत प्रशासन मिलेया फैगु न सर्वोच्च फैसला नेथना तगुदु चीना ख चुएगुली तक मसिका देकादिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आ मेचोमी कथन मसिका देकादिगुदु छिनसोकोगु गणतन्त्र दिवस लसता लाका ओलिया मे बन्छ नमुना नेपाल युट्युब स पिथंगुदु मेया खगोले स्वदेश हे जा थपुया त सुशासन मस्तेको बनेको थि बोते दिसिलागु अस्पताल वो सामाजिक सुरक्षा लिसया नेपाय मगस नेफया तगु दु गुकी प्रधानमन्त्री जुयादी थुंका समृद्ध नेपाल वो सुखी नेपालिया विचास लिधासा दु दे लकडाउन इले लाना चोबले थोहे वंगु वैशाख 20 गते चोयादिगु मेया त अशोक कुमार राई लेचना बाचा गोसा गोयादिगु दु चिन्यादा धैथे जेला चुनादीबले चिना खचोयादिमा ओलिया त थौकने देया नेतृत्व याना चंगु इले उगुहे कवि नुगला इले बेले चिना खचोयता हापा बिया चंगु दु अपला लोक भागो खस भ्याया मेचोया नादम मेचोमी रत्न सम्बेर थापा वंगु बिहिबा छातीय समस्या याना अस्पताल भर्ना जुयादिमा वेक चेनिदा वैसे मन्त वेकयता अस्पताल यंकुबले नापा आइसोलेसन नि तगु खसा उगुहे झोले मदुगु ख तर मदुगु हुनी धासा सि मदुनी चिकित्सक सी थुंकल धासाना आतक रिपोर्ट मबिगु धाला तर चिकित्सक धासा वेकय स्वाब परीक्षण रिपोर्ट पियाचुनागु धागदु थ्यमथ्य सोला न्ह रत्न शमशेरिया टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जे बपिकोया सल्क्रिया यागु ख अनलिपा वेक छेहे आराम कया दिमन ख तर वंगु बुधबा चाने कथुई खैथा धुंका थाकुया वगुली वेकैत नर्विक अस्पताल यंकुगु ख थुगुवाले अपलख दिपाका
दीपालिपा लसकुस आहक्न बुखे दुसय पाकिस्तानीय प्रधानमन्त्री इमरान खान नेपाल भारत सीमा कचौयातन नेथसे नरेन्द्र मोदी नेतृत्व भारत सरकार जलाखला देय नीति तस्क खतरा जोगो धया दिगुदु वंगो बुधवार ट्वीट यानादिसे वैकल हिन्दू अतिवादी मोदी सरकार नाजिया थे जागो विस्तारवादी नीति कागो नेथना दिगुदु बंगलादेशे नागरिकता कानून नेपाल हो चीन पश्चिमा कचोन हो पाकिस्तान त हताय ख्याचो बिया अभिमानी विस्तारवादी नीति जुगुली हिन्दुत्व श्रेष्ठतावादी मोदी सरकार भारतीय जलाखलाई लागि खतरा जुगुदु धैगु ट्विटर चोया दिगुदु जम्मू काश्मीर या त जेनेवा कन्भेन्सन से अख भारतीय स्वया धुंका थमा फासिस्ट मोदी सरकार भारतीय अल्पसंख्यक या त निगुको दर्जा कोकागो जक मखसे थोल लगाए है शान्ति नीति न खतरा जुगु थम ताका चुनागो धयादी जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केल ग्रुप अफ 7 G7 या मुजा अमेरिका यागो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प या बनायता नालाकया मदिगुदु वेकल शुक्रबार ट्रम्प प्रस्ताव नालाकया मदिगु ख संघीय चान्सलर राष्ट्रपति ट्रम्प या जुन लाया लिपांगु इले वाशिंगटने G7 मुजा यागु नीति यागु बनाय नीति सुभा बिया दिगुदु तर थौकने न्याचंगु महामारी याता वाचाको से वेकल वाशिंगटन थेंका बुतिकागु ख धासा जुइ फैमुखो धका विज्ञप्ति दयातगुदु ट्रम्प वंगु बिहिबा मुजा दिकातेगु सेबे जुन ला G7 या मुजा यागु 10 जुइगु भलसा पुंका दिगु ख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO नाप अमेरिका सकता कथाया स्वापु त्वादगो घोषणा याना दिगुदु ट्रम्प प्रशासन कोरोना महामारी संगठन यागु व्यवस्थापन मयागु नेथसे वनापया सकता कथाया स्वापु त्वाथलेगु घोषणा कागु ख ट्रम्प प्रशासन अमेरिका कोरोना महामारीया रूपका धुंका मदिक संगठन महामारीया मागु व्यवस्थापन या मफुगु चीन या ब कागु दोप बिउसे वया चंगु ख अमेरिका थोकोचना वाशिंगटन हो बेजिङ दथुइ लिपांगु इले उपयांगु कचोय दथुइ वागुली थुकिया त अर्थपूर्ण कथा स्वगुदु यकुसिन निर्वाचन नपस्वाकान स्वगुदु ट्रम्प या थो पलायत वेकै राष्ट्रपति जुइत हाक्न त्याके नीति छगु चीन विरोधी कार्य रूपे तक स्वगुदु तर संगठन नप स्वापु त्वाथलेगु घोषणा नदिम ट्रम्प थहे दे दुने महामारी विरुद्ध व्यवस्थापन नीति कुखेके मागुदु चीन भारते नेनाउना चंगु कोरोना भाइरस या त वाचाको से थ नागरिक या त दिल्ली सदिको घोषणा यागुदु वंगु संवा छगु विज्ञप्ति पितबिउ से दिल्ली चंगु चीनिया राजदूतावास थुजाको घोषणा यागु ख दूतावास या वेबसाइट पिथंगु छगु सूचय कथ कोरोना हुनी भारते हेलाना चौपी पर्यटक व्यवसाय या त विशेष उडान पाखे देश तेनागु नेथंगुदु भारते गुली चीनिया त आखबना चंगुदु चुना चंगुदु वा जाना चंगुदु वधासा छुन ल्याचा मदुनी बेजिङ दे ल्याहा वे मदु पिन्ता थयवंगु मे 27 तारिख स्थितक दूतावास स्वपते त धागुन ख चीनिया थोसुच भारत व चीन दथुया सीमा लगाया निखलसिया तचुयांगु कचुया इले थथे ख वगु ख चीन अफ्रिकन स्वाइन फिवर ASF कजे काय लागि भारतीय फा हो बडेल दुकागुली प्रतिबन्ध तगुदु चीन हलिमे दक्षिण अप फा दुदिनेगु देख असामे छे लैना तपी फा हो बडेले ASF खनेदे थुंका चीनिया सामान्य प्रशासन हो कृषिलिसे ग्रामीण मामिला मन्त्रालय प्रतिबन्ध तेगु कोचना कागु देथंगुदु रोइटर्स कथा थगुने उगु ज्ञानपुगु लोच तदु ल्याखे चीने फाँसीगु खसा थुगुसी उगु उत्पादन या त छखेलाखे त प्रतिबन्ध तगु धैगुन खसिदु अथे चीन वंगु डिसेम्बर यागो भन्सार क्वातुगुली भारत वैगु मिया लाय बजास लिचो लागु ख तर चीन थोपलाख चीन भारत सीमाया लिपांगु कचोय दसुन जुगु धागुदु बेलायती बोरिस जोन्सन या मु राजनीतिक सल्लाहकार डोमिनिक क्युमिंग्स कोरोना भाइरस या लक्षण त खनेदे थुंका लकडाउन या इले तक 700 किलोमिटर या यात्रा यागु बिबसी नेथंगुदु वेक लन्डन थमा अवया डरहम काउन्टी चंगु छे थंगु ख
प्रधानमन्त्री मु गुहालिमी बीबीसी त धाकथ क्युमिंग्स व वैकय तिरिमेजो थ मा अवथा छे आइसोलेसन या नीति वंगुख स्रोत धाकथ क्युमिंग्स लकडाउन नियम त्वा मथगु दाबी आगुदो तर बेलायते लेबर पार्टी धासा क्युमिंग्स या थुजागु जाया प्रधानमन्त्री या जाखोति थथे स्पष्टीकरण बिता धागुदो लिपांगुले आचा कथ बेलायते जक सोंगु लखम थिने थगु दुसा कोरोना या हुनी सुई खुदो मसेबे अप सिन थगुदो हङकङे राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू यागु बेजिङ या प्रस्ताव विरोधे वंगु आइतबा विरोध बजा जोगुदो बोजा सलन समेस्याको बोधी दुगु रोइटर्स नेथंगुदो उगु बोजाइता वाचाको से हङकङे चंगु चिनिया प्रतिनिधि जाको जखा सुरक्षा व्यवस्था क्वातोगुदो नुगु नियम सर्वसाधारण व व्यापारी याता लिचो मलाइगुले याउको चुनेगु कुताय दथि बोजा जोगु ख चीन छेलेतुंगु नुगु कानून अन्य विदेशी लगानीकर्ता सरकार वो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारवादी पुचाइता धासा झलचाकुगुदो रोइटर्स से कथा बेजिङ या विरोध या त बोजामी त हङकङ या कजवे बेस मुंगु ख अन पुलिस मनुतेगु खान तलासी यागुन ख थुगु झोले पुलिस कोरोना भाइरस या त पनिया नीति च्यामसिबे अप मुनि मदैगु नियम या त हाचा मगा त ख्याचो तक बिगु ख कासाबुखे दुसे अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाया नाय कर्मछिरिङ शेर्पा तराइया प्युङु जिल्ला न्याकुगु ग्रासरुट फुटबल या विशेष ब्यादिगु विचास कचौने तक्यंगुदु अमेरिका पाखे न्याचंगु अनलाइन पोर्टल दूरबीन नेपाल या फेसबुक लाइभ ब्यादिगु विचार याना नेपाली समाज कचौ बुलुङगु धासे समाजवादी पार्टी या सांसद कारबाही या सतया दिगुदु फुटबल संघ नाय शेर्पा नेपाली समाज कचौ बोलंगु खछु धासा वेक्ल मधेसी तेत सेना छला राष्ट्रिय गान सेना चंगु दु धैगु थे जागु विचा पंका दिगुली छानबिन याना मा कथय कारबाही नीति उम सांसद सम्माननीय सभा मुख्य ध्यान साका दिगु ख वैगु अक्टोबरे अस्ट्रेलिया जुगु T20 वर्ल्ड कप धेरै बल्ला लिछ्यागु कि कोच ना तेगु इले यागु धेगु खे निवालिपा कोजिगु जुगुदु आईसीसी या वंगु बिहिवा चंगु टेलिकन्फरेन्स बोर्ड मुजा वैगु जुन 10 तारिखे जोनिगु मुजा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप वो अन्तर्राष्ट्रिय कासा धलाई खे कोजिगु सहमति आगु ख थोयान ह क्रिकेट परिस्थिति विशेष अध्ययन याई तर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप लिछ्यागु ख प्याच मजुगु धा धुगुगु दु अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल या सर्वोच्च संस्था फिफा हाइटिया फुटबल महासंघ नायत निलम्बन यागुदु फिफा या इथिक्स कमिटी हाइटी फुटबल या नाय युभेस जिन वार्ड या त यौन दुर्व्यवहार या दोप लागु विशेष अनुसन्धान या त निलम्बन यागु ख कमिटी फिफा या कोड अफ इथिक्स अन्तर्गत धारा 84 व 85 अन्तर्गत निलम्बन यानागु न्याथंगुदु मिसा कासमिया त यौन दुर्व्यवहार या दोप लामो जिंदिया त वंगु मे 25 तारिख निसे लागु जुइ कथ गुइनिया नीति निलम्बित यागु ख वेकय त राष्ट्रले से अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलले बोतिका मदै कथ निलम्बन यागु ख केन हे चोमो छम मिसा कासमिया त नाय जिन नाप यौन स्वापुते त दबा बिगु यागुन धागुदु तर थोदोप जिन मुख थासे वगुदु जिन सन 2007 निसे हाइटिया फुटबल संघ नायन जुयाति थौया त थुगुवाया सकता बुख थने कोचागदु जिपी मेगु वाले नापलागु जी थौ त जिपी सकल पुचाय त उजम बियादिस सदा नेपाल च्यानल टेलिभिजन सोइतना दिस थौ त बा सुधार